जों जतनो रां आजेवानि मुसुगै दङो ताबो हारके खनाया करो baksa borok hwnkhe नोंसोरखौ रां आजि फुनुग्रादि नोंसोरखौ गोनां जाय फुनुग्रादि अमहारे के फासि वान सौगै दंनाय फिया काइसे कक दंया देबा कुस्तो लुक काहेंगे गिबनो कक बारलायनाय जों जतनो तिनि हायो रां आजेवानि मुसुगै दङ फिया जों तिनि हायो रां आजेवानि थांखा हंखे जोंनि थानिबो काइनि लामा नुगै दङ काइसे केनो जब ते काइसे केनो बिजनेस के तिनि हायो नायखांखे जब तो बाहाय दुनियाव चलाय दं बत जों नुगैनो सिवैनो दङ केते काइसे जों खाम खेले जों बिजनेसआव बाखलायनो नाङै दं हा के जों बिजनेसआव बाखलायनो थांखांखेबो जोंनि थानिबो फाइफिलांखा प्रब्लेम रां गरै ट्रेडिशनल बिजनेस खानि थांखांखे तो रां नाङो ताबो रां गरै ngै थांफिलांखा बाकी बिजनेस खायमनाय एकदम न लामा नुया ngै थाङो मा खायसिना अमाहाय ngै दंया दे अमाहाय जे प्रब्लेम ngै दं माने अर जागोननो बाकी बसं सल्यूशन खालायमना बननो नायलायनाय नारि तिनि हायो डिजिटल जरा ngै थाङो जत बरनो साइमनो तिनि हायो जत मानैनो ऑनलाइन ngै थां तंखा हनै के सेम तिनि हायो जों ऑनलाइन न मा बुसि रगलायनाय के ऑनलाइन सिम जों बिजनेस खायनि थांखा अंखेनो ओ जागाव काइसा एफिलिएट मार्केटिंग हनै दङो केनो ओ एफिलिएट मार्केटिंग खायनि बाङैनो कोनो सिनि थानिबो रां नांया जीरो इनवेस्ट जों जीरो बायनो जों बिजनेस स्टार्टिंग खायै मानो बाके खायने काइसा क्वेश्चन दे लामा गै दं यस जोंके बनन ताबो सिलायने जों बाके जीरो इनवेस्ट बायले रां आन खायने के पहलेस के एफिलिएट मार्केटिंग न बुजिने लेने एफिलिएट मार्केटिंग केनो तक सिंपल को बाय साने थांखा केनो रेफर एंड आन खायबाने रेफर खायदि रां आजेदि अमनो एफिलिएट मार्केटिंग गन्ता एफिलिएट मार्केटिंग बिसिङो गोबांमा दं अर बिसिङो काइसा प्लेटफॉर्म न जों सिनेमै नालायने नों स्टक मार्केट रहि साइमन खाना स्टक मार्केट तिनि हायो जे गोनां जे बिजनेसमैन तंनाय र borok 99% borok no stock market ro invest खायबै दङो केनो अरनि सिमिनो जों बाके रां आजेनाय stock market नि काइसा ब्रोकार दङो बंखनो आप स्टॉक जों केन आप स्टॉक रो तिनि हायो रेफर खायखे माने न अमाय केनो आन खायै माने खरक सानो रेफर खायबैनो बस कहा ngै दंखाया दे रेफर खायबायसि आन खायमनो जीरो इनवेस्ट रां कोनो फान नांया खायबै गसं काम के साइमनले बाकेबो जीरो इनवेस्ट बाय रेफर खायबै आन खायमने एफिलिएट मार्केटिंग न बुसि मानले ताबो जों रेफर खायलायसिवाने गताबो जोंनि थानिबो समस्या कायनि फायै माने फार्स्ट समस्या खनो बमबो अकाउंट खुलावानि फरो ओ अकाउंट खुलावनो कैसे डीमेट अकाउंट मास नाना ओ डीमेट अकाउंट सनानि फरो कैसा पैन कार्ड बाय ते बैंक नि निजिनि बैंक नि डिटेल्स सबमिट खायने नांगो केवाईसी खायने बाङो ओरो जागावो कैसा किरिउइ फानो मानो ताने ओंखेनो आंनो सिगां फरो ओ जागावो बेलायनो तमांनो तां हावानावै किरिउ तानि आफर आं किरिउइ तं तानि ओंखांखनो शेयर मार्केट तमाबो कामकेसे सावै मानिया इनका आफर समय तमा खायखा आं जे आफर समय खनो यूट्यूब शेयर मार्केट ताबो नाइले हम गूगल से थाङो व्हाट इज शेयर मार्केट बा स्टॉक मार्केट रिसर्च खायनि चैले हा हाकेनो बुसिउइ मानला हा के अमा हाके काम के बुसि माने परायन खनो कोनो फानो केरिलिया हाकेनो सबमिट खायबै डीमेट अकाउंट खुलावैना हा गताबो डीमेट अकाउंट खुलावैनो जों अने सिमि जों इनवेस्ट खायबो आजेमानो ते काइसा तिनि हायो सान्दार के अपॉर्चुनिटी ताबो रेफर खायबो आजेमाबो गसं ताबो रेफर खायनि थांखा ओंखनो साना रेफर खायनाय फायदे बाबा खरवा सबानो सामा जानाय साना रेफर मा खायमा जानाय बखराव फायै थाङो ताव वान सयनाय फैले सबानिनि बेस्ट फ्रेंड तम सबानिनि गाना गिदि नोंबाय दल के जेफोर तम होय तम बखराव फाय थाया दे खरसा खरामनि बुमु लामा गै थांया दे बहाय दैखेनो सिनि थानि नायनि दे WhatsApp थाङो नों सोबा बाय टेक्स्ट खायबै तम नि नर सोबा नि नम्बर नि कन्टेक्ट नम्बर तम नायनिले गोबां माजि फायबै थाङो
borok baino chwng borokno share khai mani ade goro jagao tabok musugya share khayani oma haikena kwbangma borokno feel phayo oma haikhe rang aje mawo siwi tongo kamke busiwi tongo pia share khaini si musugliya tani share khaini musuyangba rejection khaijawani no kiriwo nijini dol best friend no share khayani thangmasi bosi reject khairawo babo bai reject khaijawani kirimani bangini sung share khaibani musugya ngai phayo pia one sogoi naidi tini hayo sung income khaini musugoi tongo kaise example ba khene busi na lai ne romkha khoroksa kisan mairo bornai bo ubo soro tmangkha ubo soro kaisa kok khanala watai nokbar belaino turma ke phainai hne kaisa kok khanala ha kok khanawo bo mai kairo hwnkhe watai nokbar turma phayo mai jotono nosto ungpainai ni wan sogoi mai sikailiya risk nalia ta mai sikailiya getawo wan sogoi na sidi bo watai nokbar phainai hi si kiri jagoi risk nalia khaibo mai si boliya kebonero mai si kri khau bo soro bomo risk ko kha mai si boliya mane bonero mai si phaliya bus danger ung thang khaya de jodi bo mai bor khang khele watai nokbar sabo samo ba bus kanin kogno haine kaise ojong khawan soina mani si watai nokbar bo phaya ungpai khang khele boni mai kam khamo boni mai aram khano mai tong khamo bo at least thangdro nilo mai chai ma tong khamo pia mai si bo boliya tang sinai ba biani mai masa sina bomo danger ku kha risk hne kirimani bode danger ku kha risk asinali ya kha tongmani bode danger ku kha same thing ombo haine jodi bo rejection khaine bono sake bo mana khaine hne nije no tong tong hwnkhe bhaing tongna nije saliang tong hwnkhe bhaing thangna ekdum zero kamai ingai thangna phia bono sala ha bo jodi accept khai hwnkhe bo jodi yes o manino जों आजेवने ना खायने ना हाय बो एक्सेप्ट खाय खायनखे बाहाय ngै थांना आन खायमा हना बले जीरो इनवेस्ट ताम रिस्क तम बरो जागाव जस्ट शेयर खायनि सिबले आसन इजी सि ग बोनो नसं अमा के सावै नसं आन खायलाय नै अमा के आन खाय मानो so as kena hambai nini Jora no as nung roi kerengei tongmani bangai gete nung u account no nung khlogwani bangai tola description no link rojak tongo orone simi thangai nung account no khlogoi namawo hake khlogoi nung refer khaibai rang an khaimana hwnkhe nung mankhang khena chini ti prasar no bo kaisa kaisa an khaijane lama phunulai ne bangaina mankhang khena share khaibai rodi te chini channel no nung subscribe ro khaya khongkhana subscribe khaibai na di buskani Jorao belaino omo hai video te kwbangma no phaibai tongo te chini life lesson ba business ni no tui jeng buskango kwbangma no salai phina kasake na hambai kam ko tongde khosike tongde te wish you all the best.